Boan gomos di tangianmu, akan amta bolusi die kendo di sudenalu si panduni di roham bae mangubati arsaku out Surabaya laroa manodoa pangidoata danoloa ikon marsira pasonano kudo di labu alai Tuhan tado moto napa tuduhon ise rokata sai horas jan lagabe mahita sidong di nama ihutomu borhat mahono haholongi mai somong ditikiho maka holongian odihona ditanian asa tibutara rohaki.
mai ditiki di rodang di bulani guntul maaf rap dohoto macai sona tahe ditiki diopo ito datang aki Madi musim pokok tua naso jadi sirah di tanah macai sona taheri diki bulani doga besaksi di sasudenai bulani doga besaksi di pampahenami tinggal kona mana puna unang tinggal puna unang pasobuan ay hola ko na mana puna Madi usi pokok tua langsung jadi sirah di tanah macai sona taheri diki bulani doga besaksi sasudenai bulani doga besaksi di pampahenami unang tinggal kona unang pasokuan unang tinggal kona unang pasokuan ay ko na mana punaan Udah cekah horas dia misudana pendengar Batak Worldwide DJV service kamu sian Central London. So, buat kamu
Selamat pagi itu kadongan nadong di Southeast Asia dan tu kadongan asing teh. Kebetulan waktu kita berbeda di sana hari jam 4 pagi. Okay? Right. Kadang-kadang di sana ada lagu berikutnya berjudul Marokap Dung Matuat Sian Edi Silitonga. So check it out. Let's stay tuned. Marokap mahita boy baju pangmuse ahana bunyi rohata
sadar.
Alright guys, Horas Diamunu Sudena di dia berada di sana dong lawak very good dong lawak na berjudul Marbilok katanya, coba check it out. Inongon. Bah, inongon. Ano siya pigamurum na budari yun? Bah, nga pa iliya nun. Muro naman na minum tokin na. Tong mamate-mate tuaw sudia ulaw nun ni. Ha, witsap ngayon na sugot ang manusi piring. Meja ni kotor. Tong masay tiba-tiba tuaw na mga meja pa yasono sudi. Tahe ngeri ni namarin de koson. Alay bulu ningok mata burjuni perjabon ngawang da inok kuon. Tak terbalos beon. Ngawang da inok kuon. Sono mata diga pibet ama sekolah. Asal boy memang aluli karejo tu Jakarta. Amang gudang ide ni omaon. Bah, aku saya berdiri ni omong. Bah, ngarum sini. Sini Romi dong ngelu jon naborngi don mengalir ini perminumi. Bah, saya berdiri ni omong. Ketua ano ba non? Oh, dabulok ka be non naminum tuak bulusong nasom tuak ngai. Bau na ba non manabay da. Asa una ngasom. Alay tayo bilang malano ano. Dudong mau ma. Ino. Dudong mau ngajak sa pulon. Rona makabar minum to kinay. Bah, nahudi ya lo langsung dia kajol maun tahe saya ada punya anak melubui mengurus. Togel, oh Togel oi, oh Togel, Togel oi, dia roh amang. No. Ay nyotong paberes otok kinaro nama katamu. Ay naula nakiningan inian. Kurang yes lebih orang. Paberes sudah. Ayah ninong. Ayah di Togel paberes meja. Oli des ko may iba. So na terasan ko horo. Ida jolman non. Apa mana sepesa kurang doh tua. Ngabela jo Togel. Nga, mura po Kata pa yung buta. malakin. Ya paya sudah. Mau kaya sa sudeon ni.
Tahe. Acik nama rumah tangga. Siapa ku tahu lah nama nak toki jagal. Mau bo inong nakiling ngalaw tuonan. Manur jagal. Hadi gadurong perubahan ni nasi ni ulu ni bang. Sangat dunia ni ba muli tu guru. Alai guru karate. Masalah persoalan hancur terus malah alawi karate. Cik nama rumah tangga. Sangat ada baby dan alai bidas si baso. Roma pasan ulan nak borsi. Wama kerja baik hubungan gelap tu sudah. Tadi mah mau pengen ngalakon. Mohon ni Jakarta. Togel. Ay payas yo pangko de taon. Togel. Payas do lapot taon. Olo ino. Eneng lado piao. Na sa dapur nak keningan. Tung herat daw mamayara ho. Ya mamayara pinahan ibadang pala song koy jugul na. Aku nak terus. Aku tu pinahan. Soalnya paberes mon aw na ngarisat do pe. Olo. Angkat besi. Olahraga do pe. Berenang. Ulan angkat Huwag besi. magtahas. Nasa bulak ko angkat besi ledang ulo moro mo. May ba? Na maila do marinok ko naw. Asa hutuk ka ho. Olo butuh ni ulo miro olo yotik. Kasi sa sanitwa kilo sudion. Kahit sudah nakapasok ba mama. Sudah on. Ay basa gabi apas pasom mo. Ayo inong gay. Ano ba nama ho anakku? Naudip po nakisiteleng inong. Taro pa masok na mo muna hinan. Saya sinarwak ko. Halap na minum ho na mabu. Mary, Siapa? Mary, Siapa ya? Tegel. Bereng comang. Inong. Ada orang. Tijui dada. Ay tamu tasinatuari rinong namarutangi. Isay. Si Joan. Unang lem masuk. Naming gunalepe marutang gotwa. Napabuat inong muinna. Abe tonggo surat. Mary, buka dong. Bengat talak masuk maho. Baru puang, nggak ngerut waktu puang. Ya rasa orang harus samu sih. Nggak jam dulu puang nih ya. Saya tutup Ni bukan melapor dang nalapau tang takut tuh ho. Aduh, makno tugil. Awala nakitua na sugo tibu daw eh. Lama jo kita tugil tuh ya, ngomak modo sudah lalu yang nabi minum. Leo mainong. Ay dong aku don. Aha soro honamu. Sohoma nam modelon. Muse piga madong amuro dang namar kualitas. Sudah piolet. Ama. Pergaulan na peholan ni pelet. Kalimat na pelet. Am halek ni pelet. Waduh, makmu tugil. Semua bedo teh. Saya unggu balos ni narenggan aduan inong. Ido. Ale holat tu ada. Holo. Baik, mantu tugil bah, ayang ngomak modo soalnya mau. Tua goy ho. Tua mah bah. Ya mang. Saya marutang ale tongkol lah deh dong. Tong di bekonya, lah saya jual barang itu betul. Nasi namai. Lah, panggil neon nih. Sehira. Ayo tuh panariknya kapar minum. Sehira. Sorong go yang anon kurang do sepido terus. Sesongon habing at wahon. Ya kan. Panggil nah ini. Waduh, mak mutugil. Ngocok mata udah kulo atam. Kata lo. Asal nasobo, mana tuh sendiri lo? Nah, Takasan dong. singgo deh ina. Di biasanya dengar dulu langganan namin. Coba aja ino. Coba, lo Cuma jujur. juga lah sih, Jo. Nah, ngoro capuran ini bek kamu asing. Biasanya dengar dulu langganan namin. Oh, lu mau sadari on. Coba ino. Baru tuh nekit tua mau tugel.
Ai si dai tua gua mak. Nama dadangi dorang Osara. Dang, coba majino. Maksudnya pede ini. Baru kan nasobu kan? Baru nasobu. Udok pe. Tak boleh ba. Kale. Tarsong di. Ai sudir tahu yo mak mom. Biasanya dengan langganan nami. Mulai na jolo saya gati langganan kami. Ai sudir kuzi umuna dan. Paragat nyopet tong de duda. Oh iya. Jadi sama lah sejalan do kami. Kesenanganmu no pete. Ah ya mak. Baca korako. Jam aja. Nanggo. Berita negara tahun. Nanggo berita baru. Ang berita pembunuhan Ah? Ayo, seramai. Jam aja mang, jam aja. ditemukan seorang lelaki tergeletak tanpa identitas. Ya, ini mak. Tapi wajah Tapanuli. Jadi tulis-tulisan. Ulan na pailah, tutuk koran o tuwalak kita. Salah kita. Wajah Tapanuli. Jangan terus, jangan. Dia mah Johnson. Saya oleh pembunuhan dia jahop. Aro raja om. Bebitang semua dari dia rezeki nasib doh jodoh. Oh, Scorpio itu. Jangan maju. Saya jahat dah. Bintang ninong Scorpio. Oh, Scorpio. Scorpio terbang. Oh, berat zodiak bermaksud nabe. Ido. Zodiak. Angiho. Si dia selalu merindukan Anda. Isi mana yang merindukan Mak Mona tadi? Toho Robert. Toho. Sauna mulai nih fiku sabor. Itu sih. Terus sama aja. Asmara. Oh, asmara. Tapi gitu. Malu kucing alias holong-holong bedak. Sono mata ini tuh belum bercipta. Tercinta. Langsung ngebudak dulu laroon. Terus sama aja. Bisa lupa. Kamu sih, Kewangan. Nah, baru. Keluar masuk. Tahu tang di situ non. Tapi bayar sih patalan. Saya no peteri deh. Oh, udah. Lebih terus. Itu sih. Kesehatan. Kurangi malang ada liman. Ini udah Bu, bergetar. Asal tuh ngabor saya kupu di terus. Jangan lah Nino nih. Saya pagugugu suara mak kata ya lani ada lima nih deh. BG. Arbe. Hari keberuntungan. Oh, perlu rubah. Hari Sabtu jelas pembayaran. Pembayarannya aho. Karena marutang na lapo. Wah, itong masih wala tua udah tahu terus. Wah, bintang masih ujahahon. Ise. Bintang wah. Kita urus. Sagi taurus. Oh, lo. Sejahadah, ujahahon. Jangan aja Nino. Wah, main enggak nih. Base nih nong mon. Tanpa kehadirannya hidupmu sia-sia. Oh, itu anggon soalnya yakin do ba. Ay pertakon odo sampai jam tulu-tulu pagi mulala foto pengen ahon ini. Maka bigi coba lah. Nah, Ano sudah. ba alam mo niya? Di mana nomor lemon ni Roha? Nang Ninong. Mama. Wala maila Inong. Terus sama jo ana gula katom. Sa si Roro manopo tao. Olo. Asmara. Asmara. Oh, perlu. Tama, Jos. Asmara. Asmara. Oh, lo. Jodoh Anda ada di hadapan Anda sekarang. Mga tutungadol. Ato ho yun. Oh, mga tutungadol. Ang mampu do na yo kewangan no manopo tao. Oh, jangan jo kewangan. Kewangan. Unang marutang. Oh, manito. Ako to ah. Hari ini pangalaho. Menyuntil terus. Ay dang boy mergeus. Jodi ako. Keraman Ido, do peno. Ino. Kesehatan. Bakarangannya ke de tunai tado musemu. Kesehatan. Kesehatan. Masih bereko kesehatanmu. Perlu. Gejala kanker, tumor, jantung, dan flu. Yes, nih. Jadi mau kawarisan na dihitaan terbaik atas nama masih gabi tuawan. Oh, itu deh ya. Berarti nga ko sa kami dos butuhan yun Ninong. Ah, terus sama jo gula kata nih. Hari keberuntungan. On, omma. Aw. Keberuntungan. Senin sampai Jumat holan nama rutang. Omma nih kan. Kita uliso. Ay Ninong kita na ulan na marutang bo. Ay balik ko na rin sa tuon ulo mabayar. Ay kadang-kadang na super save hata ni Jodi akon. Ah, itu.
Aidak saya porsi, termasuk ketua don ke dukun-dukun palsu. Kau salah kasih do. Ayo mak. Ada kau saya gudang ngakun masalah nomor dukun do sudah. Korban ni dukun do tongau. Apa do makmo? Nomor 2 tu apa yang aku sebetulnya perlu. Ada perlu ya. Kita gudangan yang ke dukun palsu. Ayo duki. Ya tong do korban awidik palsuan non. Kalau dukun palsu ya do, kita palsu. Manusia palsu teh. Inong. Ngaro tamu tes sinatuari. Ngaro pasihan. Di depan gua kamar heme giro. Bersahira ada hutan dah. Payon. Padul. Padul kamu coba. Horas tulang. Lap togel. Bodoh ulap Inong. Lap togel. Kala sahira hutan dah. Hala. Ada minumanmu. Nasa kita do manang sa luar negeri. Nasakitani majo. Nasakitani ay taburo nasakitani. Aduh, tai. Ya baru paturu lima bay. Nah, itu. Ay dia, tu ako. Bang, bang. Nomor gue, Bang. Apa nomor gue? Ayaw majak kiton. Ya baru paturu lima tu bay. Ayaw langsung maragat tuwa kon. Ay pagi do bel sore huforo. Iya, deh. Saya isi koloroan itu. Awas salah sekolah sonoba tiga minggu rogi daw. Karena jadi kita nasinya ya. Ya sih naju. Soho. Ay, omma. Tercemburu do ho. Dari ara tong mambelajai ho. Oh, mana? Ay barang beres di mana? Deh kamu maju deh kamu. Tok sasauti. Madai do. Madai do. Tak pula salah. Aso bukan. Asih. Beda dong, belum dijungkul meo. Waduh tuh. Agak timah ba nasa luar negeri mah ba. Na mana ti mek ko togel tua ton. Ay lugaw manutuk na sugotan Inong. Namasok mo rumah. Ya, lanok. Ngido nih. Nasa botol ini. Sebotol nih. Diri man dia Bah, uwa. bah, usah ngomong. Asing. Dia uwa pebir. Saya mau jual tua bilang gua sama-sama. Ay tak na tua na tuari do. Ah, ulo do, eso Yung ni garas ni don. tulangon. Ya na lalu saya baru tuan. Ay, wen so. Pakaluar sudah togel. Wen so dapat rokka po Inong sini. Inong. No. So, ya merde. Alay sa tayo yak kadong adda tu dag na patulog kamalon. Odo ha sumala nila poton. Nyon Inong. Ayan. Buka do langsung on. Kemana? Meron ma. Yo, mungkin Ay luar biasa o Asa Inong. taday ba ba baru diraja. Ido. iya, Bang. Ido mana dah burung raja nih ngoni. Membuka diri dengan pusok. Uwa pe tulang. Apa manuot tulang. Ido. Ama puang, ayo kok. Udah tong. Ayo umma da bala mo rokka parhete ngati. Asong naman nagubina sa minggu. Ang do beso padapel to. Padapel ni. Asik kasih ba Sudah pakaluar togel. Sudah ka Pakaluar kalwaro sudah. ko. Kamarnya be ang Ba, lapot pote. paddo. Pote na ba sob? Asa tabul lah. Ang sabun. Pote na ba ni ma? Basa. Orang do, bay na do balanga. Ay na ba di beberapa kono. Sudah ba kalwarimu. Ay butro lagi cong kokon. Pasruan. Na hindi ba kalwaro ko. Perhepek na kamino madoni kudating pakaluar balanga. Audi po balanga. Hola peliao ma no. Naik aja hari lah. Pote on. Ido. Ay sa saudara tinggion. Sa ada penyanana asal maboy. Ang gusto ko nung manana ni ba. Hape yang kita batak anak koki do hamo radio. Kalau sono mana ni ba. Naghancura no. Ay tadi dia nomor kelebihan dan kelemahan di situ gitu. Aleso belum mi patorako bujo nasa luar negeri dalam negeri lo sudah na. Bujo to. Apa deh? Najing hari. Nasa luar negeri do. Oh, Masih kurang ngargaon. Oh, lo. Pakaluar tuh ge. No siya rin no. Boleh tulis. No siya rin naik. Ido ba meson. Ay habis do no nai. Oh, na sesudah. Pakaluar sudah tuh ge. Oh, ba. Oh, nih sapur. Bisa pere, ayo ma. Ate tu nak martario ma bar tu. Dia do kelebihan di situ gilo, ne perlu do manang kelemahan na. Ayo do terus arsak ni rohaku. Oh. Anggo na somal TBG sampai patah madok sambil menyelam minum air. Ido. Jadi molo situ gilon, baru sambil batuk buang angin. Iya kelebihan na deh. Jadi orang kelemahannya. Anggo kelemahannya kalau sada do. Ahai. Ima lemah sahwat. Sendiri lah om. Awin na udah ya au mau gawin mai lagi ba. Mas bau nih, rahasia pribadi deh. Ay bama do.
Ay wama do hono lama kokopon. Ay sasada odo anggo ditalak Batak om mana do nasi jujung baringin. Ale mo sono nasi jujung lapek nama. Ni parhase yang mai kada denai ale dawa. Sona cik doraku ba. Mah ho. Ciki soro hamu nak bele mo tuak ibu saparopat. Autung maro hamu di bele menek minuman luar. Karena dung rodo Pak Sihaga be supermi. Supermion. Sudah pere minum. Ayo bayar. Ayo Yang kosong tuh mali ar tuh so buat pimbukan. Ayo. Ay pinakin na huelek nga mainom nga ba na ileo tuwa nga. Aduh. Bereng mana? Onda pa ilahon na mo. Bereng mah bang anda. Utang si Jonon 2 bulan lang salpo. 2 5 galon. Mangannya 2 bulan di lapon. Sudi apa Jengkol 3 piring. 3 solok jabang. Nih. Asing do pena manako sigaret. Meminjam madar 2 minggu. Nih, udah buat na sasari. Kamar mandi nang tareto ngapi gayon. Aso huwo. Itu kisah nyata na. Tulis mendo sudi. Kamu manot di panos deh. Tiba ako natutulang ko nalaw kaya ron na rin. Itu dah pak. Lihat tuh si Jone itu. Ay sodo tahe ay margaro na mangalap si Merio. Ay ako be urak kuboto do. Ay so ya, ay de. Asik. Saya suku Udah. saya diri ngono lu. Ay sebetulnya ala ni kurang nangalupau. Cuma ni motor. Ayaw mana dok nak wanita bineka tunggal ika. Oh itu teh. Segala suku papungu. Jadi mah terakhir naik. Nah terakhir malah sesalau. Nabi rongi dorate. Nah belang-belang dong. Belang-belang kan. Aku nak mau terus lagi yang repak roh lah kau nak besar organ. Di sini mah terjadi nih sitogilon. Jadi margaro orang nggak jelas. Anggo na jelas sonario. Aku lagi kosong dok. Ala nang iliti-iliti nuk pinas dia kehelana. Itu teh. Atik bah, aku rencana mau nak bersedia dong. Ayo burona sudah. Burona nate. Buronan mertua. Oh. Itu teh. Aci dua teh. Alai. Arong lagu gue na cocok. Ingat tamu lagu na cipta ni Abang Predio dorai bah. Betul deh hon. Oh, buronan mertua. Tapi masa deh lah. Tadi. Ayaw kuboto ro mga dihon ni. Ayo kita kuingon doi. Bobo kita nih. Itu. Oke. Buat coba. Kamu memang getari lah. Itu. Itu. Oke. Ay margrabo abang mo. Itu teh. Ay sino persuara saya dah. Rolling. Rami-rami mahida deh. Oke. Sama bang, tarik. Kula lang madraman. Ay. Itu tong, itu. Aku sana jo. Somalo na teh. Hancur hatiku, marpada do pergi jauh.
Simbau oi malua Sugari soboi au malua Hancur doau hancur malala Sang istri tak mau lagi membela Tung songonon mah HP kejamnya dunia Ya ronan mertua Helayan durhaka Oh kejamnya dunia Bagian labu mila Ronan mertua Helayan durhaka Oh kejamnya dunia Bagian labu mila Ah, poak tahu ni lagu iba berkesan lagu. Hona. Hona te. Iyo to. Ulu ba sakot tu kita rojo tugil. Anu pe ita musing Sakot tu. Arep ulu. Ciri kita ya teh. Ai sojo, walau tak bulio. Beh, terserah tuh per minum udah mulai lapon segalanya ada. Ah, ini ona bang nih. Iya do daftar. Ini om nih daftar nanya. Oh, serasi. Bah, om gua nih lapor di si Mary nih. Lapor serasi. Artinya, Artinya. Serasi. Nah. Semua raja di sini. Memang gimana? Potong dah. Disusul Raja loh. lo sudi. Iya. Sonong anak ijapur dulu. Terus nyon nih tersedia SL dan SM. Ah, ada maksudnya. Mulai SL-on tersedia SL dan SM. Oh lo. Om mah termasuk tabulmon. 5 SL. Botong udah SL. Dah. Si Leki. Diam. Biang. Oh, Am botong halek nasi. Isya. 5 SM on. Isya. Si Mopi. Nomor se. Nomor 2 on. Tersedia TTS. Oh, bingung gila do artinya. TTS oh. Tua takasa sore. Lakin nai luman. Naik dong munai. kayak sobo. Makanya BSE bawa ngenau sore. Ida teh. Nomor se. Nomor se nih nomor 3. Tersedia MS. Ahon se. Iya. MS. Imana dokna panggajal alias misornop. Oh. Di goma terus di goma. Ayo kalau nambah bingung gue si Mario, Mbak. Nah, non nih, nomor 4. Tersedia FMG. Om matong sebagai hiburan di lapoon. Ah, mau deh. Ima FMG on. Full musik gitar. Oh, itu deh. Nih. Ayo lengkap pun apa sudi di mana? Nang bosan tamu naro. Itu deh. Nah, Jiwa musik kok pernah lapor. itu bah. Terus nyon nih, nomor 5 musik. Tersedia FMSH. Ah, musik. Tong do bagian hiburan. Ah, Ima full musik usapi do sulim. Mengenang na dihitaan. Kan ya bakal orang kamu ya. Atau tradisional. Oh, ale boto kita Pero kota. lengkap ison. Mana tuh lagu gitu, eh. Nomor nih musik. Nomor tersedia KMP. Ono tong yang ahadon untuk peraturan. Ah, mau. KMP artinya kalau mabuk pulang. Oh, itu deh. Senam sore. Tanpa bayar mau nanti. Oh. Nang rese. Iya, Ilo teh. Bayar sugut imu mak bayar sugut. Padang tuh. Enggak babu. Ayolo natu naik. Nomor musik. Denon. Nomor musik nih. Ayo. DLL. Tersedia DLL. Oh, mantuk menggajal datang on. Ah, mam. Ima dolung-dolung dah lapet. Ciri khas di hitam datang on. Iya teh. Nomor 2 luon. Mami. Nah, on perlu do di hitam sehari-hari on. Mami. Makan minum. Oh. Iya teh. Nomor sio. Nah, musedon. Kopassus. Enak tak tara mulu kok masuk. Toh. Ah, dong. Untuk sarapan pagi do tebo on. Ah, mau. Ima kopi pakai susu. Oh, lu bandok ko nih masuk. Duit nih ngomong Bandok ko nih. Perasaan cantik. Iya. Anggo istilahnya perasaan cantik ima balacat do. Oh, itu teh. Hai. Balaga cantik. Nomor 10 gue tenak bingung gue. Tebu don nango. Ya kan? Jagal hoda boban
lagi kosong dong. Ih, mana presiden si Togilon? Tinggal orang mau diperminum. Yo lo. Daun nang gua palai gurra. Nah, nomor nomor 10 saya daun nih. Manuk napeohon. Habis nih. Kan artinya. Si Togil 5 manuk tetangga perkara dolanyo. Hidup. Penyakitan nih kan nih. Nomor 10 Horbo jalang belum matang. Mau belum mahal le tiga pe. Oh, iya. Maninggalan. Itu nih. Iya, sama belum Anu hita po. Nong masak kok. Nang masak. Boy, Sigar Sari. Sigar Sari. Tay mahamu si hubat. Ayo saya kung naning Roy betul ako. Melicin. Tadi jual lihat hoti-hoti kurang. Holan ni padila-dila don butong don. Holan didilak do. Gimana mak? Masa didilak jo. Ibu lah bodoh maksi bulan. Didilak Agak buang. Kira kamu mang napikan ini lang kamu. Gua jo. Nasa sama kita. Masih gua. Si Togil lo suruh menoros sa pasar. Ido teh. Tabu alam Togil nih. Iya mo na. Dong. Ang walak. Tungan yun na sugutan. Buang. Dia berjubu walak mo. Kalau nggak bayar. Ay, dia gak bisa tuh ngapain, mesti toy mah. Ayo, udah pernah mengalang. Saya sama sutul. Alah sing na yaw ba nih songon na maola. Gini nih kesini dong. Mulut terang bawah sama ini dong. Asik minum, ayo rasa dal jepit. Ini nama sekarang taringok baju hitam jo. Masih rari-rarian. Masih rari-rarian dulu. Ayo mana? Nah dulu, sangar idul sanggul. Idul sanggul. Idul sanggul. Ulu. Tahu-tahu dulu, ang Idul sanggul dia ho. Idul nai manang sanggul nai. Saru pa may. Idul sanggul. Nang ni huda ini, huda bubenon. Huda no. Menuon. Oh la la. Ibu tuh ori no. Kanang si bioskop. Ulu. Bioskop Pak penontonan nih. panotonan. Oh, lo. Ibu tuh orang mulu. Akat belu sebelum iputar film na jolo. Ulu. Irong rokok do hello. Ido. Tu si sudah putai. Ulu. Promosi mo. Promosi tuh. Alay sa kota ro perjulu. Ido. Mga raw-raw. Jadi ki kota do bahasa Indonesia lebih tahun. Ulu. Bapak, ibu-ibu, malam ini akan kita putar satu film yang berjudul Cinta Membara yang dibawakan oleh Lydia Gando dan juga Rano Karno. Oh. Lagi top-top mana Zulim? Lagi top-top mana Zulim? Nah, itu tuh. Jadi lem-lem tuh huta-huta no tuh. Liuk mah huta-huta. Ay Jepang ni halahi mak kadul mak kena mangule. Kena mangobang. Nah, kurang bahasa Indonesia. Nah, kurang bahasa Indonesia. Ujungnya berbahasa Batak mana oh. Ibu tuh mudo. Hamu amang, hamu inang. Bornginon pamasaot terus ada film. Ima nomor judul. Holong nomor sigorgo ini. Langsung Ibahasa Batak kon. Putarot terus ada film. Holong nomor sigorgo. Ima. Nebinotun ni. Borut tak Lydia Gando. Do anak kota. Rano Karno. Lagi borut tak si Lydia Gando. Do anak kota si Rano Karno narap. Ini terjengok ni. Betul terjemahan langsung ate. Ayo betul si geok. Tayo ba. Sabil tayo ba? Minum Mari. minum dah. Menang. Hu ocok nih. Aku mah beros deh. Sungguh juga las. Abu magalas. Lagi gua langsung. Nah, jadi mulu lakam atar song diro. Tersongonon, aku cerita ku tong bah. Ayo, lucu do cerita on. Di tersingok tua don nama mabayan ni dahan na tabu. Oh, pasang apun na tua-tua na. Nah, sulang manulangi. Nah, Berarti na tua-tua na sililang udah kaya lang na daw. Ba naing mah horo maksud ni bayon. Bawa na pasang apun. Pasang apun na tua-tua. Kebetulan na tutuan on baru rotu. Tu Jakarta on. Jakarta on. Ido. Sepajupang. Sengah mampir na suma. Kesempatan mau naruhani bayon ido.
bayi dotong, bayi udeng maka keluarga tu jebu. Lagi katodong gitu. Jadi hurua salah pengertian bayon. Alai dok mabani dahana tabu lagi. Ima anaknya matau. Anaknya matau. Nah, ibu ipesani mana mah Kentucky. Nah, Kentucky di ipesani mana tuh? Songon nasi. Nah, Maksudnya tuh songon modern. modern. Ayo tong na tayo bumuli Jakarta. Jadi saya pikir mana mah hurua kan. Katanya tuak, apa neng benokun terani mana kan? Terlalu teruhana. Es krim mau bayan. Ido. Ipesam es krimon. Ido. Ibu di mana mah tuh jeb? Bakal gudang jol matok kan? Kanong sahuta. Basu di katodong matongon ido. Jadi ido tiba macara tong. Jadi bang ngamar ka todong. Kadang masa bidu. Ulo. Marpugu matong. Tiba macara. Agak situ anak torong nggak sih? Ulo. Nah, jadi bayo na sakangan dangi. Oh, pangguaran. Ah, imana perjolo lah. Lau bandulakon. Nah, itu udah ada. Ijo po imana mak. HP Kentucky. Nei Torno nih. Jadi lau bandulakon mah tu na toras nau. Na toras nau nggak heran. Ayah sih. Songon na lepes-lepes. Songon na sohado bereng banduleng songono ni narohana matong. Ni to nggak curiga. Jalo mas sulakom mah kan. Ide yo mak nodo. Ide. Bah asing na ibu sikom. Ada tiko sono ninda kan. Itu bah. Ngalaret tuh sepedaya. Nelayan tuh iba. Mana itu sakitan ni. Nah solo modor rohani. Hidup kon mangalak sono. Naruhani anak nau. Anyo mata he. Gatti ni situ na tonggion. No. Ibu imana mah es krim serakin. Es krim sih. Motor tuh macam itu. Bisa do imana mah? Iliam mah kan. Rona tu no nggak bingung tong. Songon nasi go tua ho ni inda kan. Alang tak songon ni coba je nerani. Omak no ni. Roma nak ngon sedok mah. Anak naon sedok matu. Tu naon. Idai. Kan dia diri, bapak itu udah jadi kan? Kasih dona. Ibu si anak kau masuk hasilnya doang. Nah sono do rasanya mak non. Ngetong anak kon do dana kali di sini. Ang pera tak sungguh na ganda no. Sungguh ngalinga dulu. Awa minum bila dana gitu. Saya namar taringok mah hita kam. Oh, ide ingok bila au sir kanino. Ay songo na si pata mila do ge bibu ni batak. Jadi ase botommu batak. Marwarwa buhini halak batak marsuhi-suhi. Ibu to hamulan nyahai. Ay molo halak Sunda bagak. Bah mulus tau. Molo halak Sunda murut tu buruna. Wah dok ibu tamu dong. Aduh gelis, kumaha atuh? Buat kamu arti gelis? Bagak. Nang na bagak itu. Coba mulai tak. Botul lo anak ni pinah aku. Baby karena. Baby na baru na. Buat kamu muse. Alanya halak batakon belga pamangan na. Asal mangan manggomak tong. Ini pun. Boleh Sunda geleng-geleng. Cerita. Om mama kita kebewa. Om mana perlu sirubah nom. Sifat-sifatnya. Perlu sirubah. Berarti kasih pengaruh doh HPT. Minum. Bah, sambil tayo nom bah. Bah. Mari dia maju kita musim bah. Aduh tuh. Sungon na bosan nih. Ay, sungon no ane kan utang kita wala nek utang. Tede muse, tablang gua kira-kira. Ate. Usyadu alani hoi. Cipten ya bang di. Nama orang saya. Kita boni lapor. Nakolah kamu tamu maride. Awe do manggoyak. Oh itu deh. Para kudo ada. Besi minggu ni deh hono ni lapor. Tede umate. Alani ho, alani ho, au segala.
ember. Waktu buni berdua kita rami. Luar biasa sih. Luar biasa, Bang. Ropel lagi. Itu kita. Kami ngeliling tang di jami deh. Ayo apa hancur-hancur tong menarik lagu ya. Berarti na Suka-suka namanya. Na uri hamu pacar yamu. Ai sojo, ai lelek tuduk na dulu lapo, na dia roham. Ale sangat ada kayu nama luling-ulung-ulun. Itu dia. Kolam susu ni stogelon. Ulu. Itu dia. Sudah luar negeri udah lah ni. Wah, Berarti bahasa gurang ini potong enggak? Gudang. Lo bahasa asuk kuna muna. bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab masuk. Sangat ada di Arab tong TKI. Ai si do TKI dah gudang. Bahasa Arab ibu hamu. Oh, tu lah testing kamu silakan. Itu bahasa normal lah. Itu. Di mulu buku, ada bahasa Arab ni. Buku. Ulu. Mula buku. Bingung gimana? Banyak tuh sih bu. Alkitab. Wah ini deh. Asal batu bibel lo. Oh, masuk. Oh, kok. Oh lo. Lamari. Lamari. Ah, Bahasa Arab lamari. bingung be. Almari. Oh, Udah aku ada. mau jawab. Asal manong alay narwana. Bener ade. Kalian gue suku-suku kamu nih potong luar biasa. Ahmi. Kalender. Kalender. Dangi Bahasa boto. Arab ni kalender ake. Dangi boto be. Almanak. Aku kita lihat tuh. Coba. Tuh tes tuh. Kenapa inung bodoh tes on? Boleh. Tak persoalan. Iya. Kau mana sasunah yang keras? Nama Oli juga nama Oli. Orang nengati. Lampu maju. Bahasa Arab lampu. Lampu. Godang dewe dapok dari ona. Lampu nah gampang. Aladin. Itu tuh. Dapur musik itu. Sukuna bagus sanai so. Sukuna bagus. Masuk kuno kujo. Mulu bahasa Arab mi kaleng maju tu suku. Kaleng bang godang boto naik. Mulu kaleng, mah kaleng. Kaleng-kaleng. Ulu. Kaleng. Mau lu mau lu. Nama Olbi. Bahasa Arab ni kaleng-kaleng. Aluminium. Minum sigaret. Asal mah persamain narwana. Anak kesurupan duh rasa udah. Masa gitu. Tu sila ona teh. Coba. Aleng guna selesai daun. Yakin orang boton ini. Babaen. Yakin orang boton ini. Babaen. Bahasa Arab ni angin. Angin. Udara. Udara. Oh doang ulu ada. Itu hosah nguluan. Oke, gampang datang on. Molo udara bahasa Arabna. Alogo. Mirip juga sama anak. Asal manong alay narwabo. Mirip aja. Nang mebuk mo. Nga mebuk. Bahan. Kalau kalimat nama suku kuno. Ido. Kalimat. Unan jolak kata. Oh lo. Karena jauh. Bahasa Arab ni karena jauh. Karena jauh. Karena jauh. Gampang. Alado. Iya deh. Angguk kurang nang ibu tuh biar raga. Nasi saya dong. Suku maju. Jawablah aku. Jawablah. Bahasa Arab nado toh? Bahasa Arab maru. Ayo dulu mau. Jawablah aku. Nang bahasa kuai sarupa men. Mirip deh. Aku berarti alusiau. Aku mau mirip betul laki tadi. Pakai alay men. Jadi mulu bahasa Arab mi arus maju arus. Arus. Molo arus. Itu berhubungan listrik. Aliran. Arus listrik. Aliran listrik. Berarti bahasa Arab pun asal mau alay kira-kira. Ada yang masuk. Toho do ba. Nama alay aja sukun. Mulai masuk sudah. Terkejut. Bahasa Arab terkejut. Wah, bingung. Alamak. Om banyak-banyak anggodang gue dapok mon. Oh, lebih rumah tolak kita non. Gitu teh. Bahan. Udah saya bayar nih, apa ini bayar non? Bingung kok. Tor Batak. Oh, tor Batak. Bahasa Arab ni tertorbat. Oh lo. Allah ya do gemai. Ngai karang sih. Aduh. Kalau ini udah bakar Ada kalau itu. lapor yang rumah. Toho rasa Arab di mana? Nah, TKI. Dah suku lebih bahasa Alai Arab molo sih. namar taringok mahita. Oh lo. Halo. Aung madubena tua-tua di hitaan. Memang aku nih tuh hitaan. Dona pesulit. Bermasalah. Masalah nah. Sada do burnun nabagakan. Amang. Oke mas yang aku terus bercinta. Oh itu teh. Berarti kembang desa mati. So boleh bagak kunyan. Sonar do bereng ngomong so na jurbu angun na jolo tong do hancurau.
Ulu terus sama ya. Jadi anak burunon. Asal laong naruh martada kujo bunuh saya dongan-dongan yamat ton. Oh iya. Huhu, iyo cobi sigaret ni pertandang om. Soalnya habis masih sigaret pertandang om. Di bahan mah kata-kata asal tok mulai pertandang. Dunga dong 10 tahun kemudian. Metua maburno dang laku be. Biro pertandang teh. Jora. Metua bohi penga mulai hancur. Ngajora betong dah. Di nama tom ma pengumuman. Tungi sehaduan na olo saut gebe helaku. Pamilik namanya mana? Rocky Manang Panther. Oh, tahu tu mobil mon. Hadiah deh. Hadiah matom. Hadiah na anggunang Rocky Panther. Berarti namora do anak tahu. Nggak jelas. IBG soni terus masih ada dul-duli manopok berunon. Dung itopot tor ipajari iba pestana. Sauk mahelanon. Sauk dua. Jadi dunga dong sebulan ro mahelanon tu amaton. Menuntut janji di amaton. Di mobil ini nama. Ro mahelanon amang. Ada orang sosau tahu dok buru nahinan. Ang do ibe kamu sera iklan. Mana gain nama. Tungisi hadua saut helamu ikolena mudo anggurang Panther Rocky. Teroma to. Dia janji munaina. Jadi janji munaina. Teroma to. Toh dia manghela. Sonari pamilikmu manghela. Ne dia deh ho Panther dong anang Rocky na. Konsekuensi to Saru bargari deh. Konsekuensi to. Tidak nonda roh ape. Teroma helanom melubuinya namang Panterima yau. Asong dele-dele aku naruhan hela non. Oh, toh Sekolah remnya naruhana. Panterodo irit. Inna simetua non. Imanya namang inna. Tahono inna simetua non musa. Terus simetua non ijo ma. Panter. Sini Panter. Ada nak warni yang do. Si Panter do si Rocky. Gak bisa dia bilang macam berdela non. Ji, habe na to mobil hadiahnya Rocky do. Tanga dong, gua ni biang na do si Panter do si Rocky. Dia bisa dia biang mata pot ni hela non dia mengaluk buru non. Ima da beresikona cinta karena harta. Ido da wa. Kon gabu tu kena masih haolongan do. Jadi ima tu teringat tu sih. Au gue kisahku. Oh, kisah nama apa? Mana jo? Ada orang naposo kami SMP. Ay, masa puber ba? Saan ada puber, ho? Sanga. Pero mga laki. Salawar ni. Salawar pendek ko betul puber. Oh, napis uni sundero mga lami. Sekolah sih pa buat. Ay ho nis, kasing salawar mi padeng gani. Pola gua sunaong di sini. Kadang berfungsi ba ini? Terus sama. Jadi SMP kami. Mengitip mau dong aku. Mengitip. Mengitip ina. Toka roto ngece. Mengitip tu kita jo. Mengitip na meridin na. Gila, mahami tu sumurong. Na meridin. Marga tiga mahami tu mengitip. Jadi itip. Itu. Saya udah ngakom sih. Aku batal kami. Saya naselanai. Tiba magiliran ni dong akon. Guarra sinarukil. Sinarukil guarra. Sinarukil. Margastur sudoram. Jangan margastur. Baru itu sinarukil mat tuh. Betul tangis mana? Saya mengitip mana tangis? Betul tangis. Ala ni tangis. Ay wasa tangis sona mi. Ay no kuya bela lagi meluci do itu kuina. Ini lo bayar mami le bela me kelek lo ami dikini. Terbet bayo. Terbet. Jadi mulai dia buat ngajur-ajur abe hai mengitip. Sudah. Semua aku terbet naruh. Nafsu masuk sudah. Lu kok udah. Gimana? Alai au taringot pengalaman majo. Ya mana jolo 5 tahun nang salpu mar pesawat ho. Markabel terbang. Sian Jakarton tuh hitan ning ngulang. Kobal hebang. Jadi damar pesawat ho nau. Madam ma pesawat namion. Bahasa Mangulu wae saya. Madam pesawat namion hole 2 do hamina selamat. Aku masih ada sanai seorang profesor. Belga ni nasi mie tino. Belga tu. Saya ada profesor. Jadi nggak tulu hari tulu borni darum pertolongan. Udah matu profesor. Pak profesor,
peina-ina sutung liha soroham. Nga tulu hari tulu borong idang pertolongan. Sanga 2 jam na idang pertolongan. Dang sian langon son anggohop yang langok naman. Terpucak profesor. Itu tuh masih malolong na ilopi tangan na martangi yang may mana. Didok manitang yang nosono. Ale Tuhan. Takas do di botoho au seorang profesor. Ipe bodo gila rete. Maila mawali Tuhan mate kelaparan di hutan belantaraon sementara aku seorang profesor. Nah tumago nama ali Tuhan au mate dialang buaya manang dialang harimau. Amin. Nama profesor. Isi dok profesor amin. Turibu kesimalolong nanenget. Abe? Terroi bereng buaya dok harimau. Menggir-gir ba profesor itu tuh misalnya si malolong non martang yang misalnya mana. Ale Tuhan. Nomor gege dah tor pamasuk kodo tuh rohamil. Agak so ni dong tadi. Oh matong profesor natural kitmana lo. Gege do tuan. Udah neng ari pergege dang olang ge bihu Tuhan. Las dong. Asong na lujo. Hunto cop pamumi man ya dikit sudah. Ngare de maju. Asong na lujo. Ilugaw mo siya, sa lago. Nama gumu bebekku. Baik sambil ini matong. Buat kita.
Oke guys, Horas Damu Sudena lagu berikutnya di sana dong na berjudul Bunyi hati-hati sian trio lam tama. Kadongan nanti nadong di dia behang berada Horas Damu Sudena. Right, kau di serve di JVCN London dan di sana jam 5 pagi. Ya. Right, check it out. Bunyi hati-hati trio lam tama. Oh
Oke guys, gimana kayaknya lagu ni itu dompak sinaga. Right, hodo nama milit. Right, di son lagu berikutnya masih dari albumnya itu Dompak Sinaga. Haholongi masih dole. Right, Surya Kadongan di dia berada. Saya akan temani kamu 10 minutes more ya, 10 menit lagi, so asa off, radio off untuk sementara, okay? So I'll give you 10 minutes more, 10 menit lagi, right? Maybe 2-3 lagu lagi berikutnya. Right, Ison, haholongi masih dole Dompak Sinaga.
juta tahun pesona rohani. Alai pikiri majo hasian jalan susayon Jolo jupang hubo todo Nunga tung ho tiro aki Si patagolab malemar sakau Asmar tugarang di dalam ni Dang dengadong asolau solian nabagan Halo kau mangelus namun tahu bahi Dan di dahong songolau dope Ailan huasanang bahen ni pinto Adong asolau
saksi di perbadanan tei mardongani ruiruo bawa holongi tuau ditiki dahasia saksi di perbadanan tei mardongani ruiruo bawa holongi tuau ditiki dahasia
tadi hatua oloro taringo tautuho ingot ma akan ang salpu tabori pagkalat taujui apila oro
Alright guys, Horse Madiamu sudah mulai dari kamu sudah stay tune di Batak Worldwide bersama FVC Hite di sound lagu terakhir sian DJ FVC Hite nama judul Dang Mu Baholong He sian si Menstar Trio. So tuh kamu sudah Horas mas, sampai jumpa di waktu yang akan datang kebetulan Dang Boyau DJ non tiap hari alani gudang kesibukan sehari-hari jadi adong waktu sautik boy mardije dahot hamu kadongan di son-sonari jam 6 pagi di London. So tuh hamu sudah mulai atas sudah tuning di Batak Worldwide and Horas Madi Hamuat, selamat beraktivitas. Lagu terakhir Dang Mu Baholong Mi si Menstar Trio. So bye for now, Horas. Bye.